te wahine I whakamanatia e te iwi hei toi hau mo te wharepāre mata o Tainui ara mo te kauhanga nui. Engari no te putanga mai o tana pūrongo e pāna ki ngā mahi a Tainui, ka puta te karanga a ki ngi tū heitia kia heke I hoia I taua tūranga. He oe tērā etahi o te iwi e kaha tau toko tonu ana I a Tania Martin I runga I te whakapono, kāore ona he, kāore ona hara. Ko te Wikitoria ki a Tania Martin, he whakatau I te kaupapa mena me tuku I hoaia me noho tonu rānei. Wa toru marama mātau, e ata kōrero ana I tēnei take, ata whakawāna I tēnei take, nō reira ko te tuki I tēnei wā, ko hoki mai ki te kauhanga nui, hei whakatau I te tikanga I te kaupapa nei. I pōti hia a Tania hei hia mana mo te kauhanga nui I te marama o akuhata I tērā tau. He oi anō I roto I tana ripoata ka putanga whakahe mo ngā mahi whakapau moni a te poari whakahaere o te ara taura. Ka puta te whakatau a Kingi tū heitia he mahi whakapara hako tēnei I te iwi, ka aki a ia kia heke iho a Tania Martin I tōna turanga. Ina te tohe a Tania Martin e harama te kingi tērā whakatau, engari ma te kauhanga nui ke. Wāhi muri ake hoki ko ngā tautoko a te kōti. I te mutunga he toru te kaumā ono ngā marae I whakai, rua te kaumā tahi I whakahe kia mau tonu a Tania I tōna tūnga. Kei te hie te iwi, ki te whakatika te mahi whāwhai I te pāpaho, I hihi ana rātou ki te whakatika ngā raru I roto I te iwi. He tū tēnei e whai tautoko ana hoki mai te rōpū te kotahitanga wahine Māori. Hei tā rātou ka tū a Tania hei tauira ki te wero I ngā whakahaere a te hea mana. Whether she was threatening or people felt threatened by a process that had integrity and a process that was accountable. Let's face it, the people spoke on Saturday anyway. He wero anō hoki tēnei ki te hea mana o te ara taura, kua puta te kōrero a te iwi, hei tāna ko te haere whakamua I nainei, aha kua ngaku rakuraku. Mā te mahi tahi ka ora te iwi. Koe nā tāku ki taku iwi ana whakamua. Nō reira ka tū tonu a Tania Martin mo tēnei wā, engari ko waika mōhio mena ka tū pakari tonu, mā te wā ka kitea. Irina Smith, Te Kairere.